todas. De parte do grupo de segundo, enorgullecemos tervos aquí un ano máis. A nós tocanos facer uns bailes inspirados nos anos 30. E que pasou nesta década? Pois eu leí que nos anos 30 foi o descubrimento de Plutón e pareceme algo impresionante. Que pasada! Sabes que tamén unha pasada? Os bailes que teñen preparados os nosos compañeros de segundo. Sí, os de segundo A van bailar un mix da canción de In the Mood de Glenn Miller e os de segundo os de segundo B van bailar Sing 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 de Benny Goodman. En nome de todos, que se somos un feliz día e que disfrutéis de noso traballo. Grazas. Dentro vídeo. Took away the prophet's dream for a prophet on the street. Now she's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. All his life he's been told he'll be nothing when he's old. All the kicks and all the blows, he won't ever let it show. 'Cause he's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. You've been fighting for the Lord your life. Just learn it to make me fight. So sweet you must stay alive. Watch it and you need to follow it all your life. You've been working every day and night. So sweet you must stay alive. Watch it and you need to follow it. Tears that they cry. In the moment it's just right. You see fire in their eyes. amigo, el presentador. ¿Qué amigo?